Hello Sophie, hichi in video hung lut ki zena chunga ki pathu kan sini. Nangai lu na zale negi thupi na zalen tunin in video zong 1k subscriber chung wal ta. Hichi chuma ba na zong ne hin ki thupi jing dingin kain ti min nei. Tuni jong video nom ta sim ta ta khat source surfer ki ti movie khat recap na bol ki no hiti. Hichi chuna pa na cha ni ge hoi ta ngai dingin tim na kan nei nei. Hichi movie hi 2011 kuma release na ki bola hi video ang ki pat chun hichi chan naw sen khat hi anula pan anapam le ki mun hi hichi nu hi Bethany Hamilton ki ti nu chu ama nu hin Sophie ni ane yin khat pa hi nuwa hi ting la khat pa hi Timothy hi Bethany hin anewa ko rin loi ngai ta kha ne yin ama nu hi Helena hi ama ni ha ki wak thi le ron jeng hi chan anew lai thana ko nin surfing an bol khom ji khani mi hem zo sen thanup lo khat akini chi bangin ichi bad ni yong hin anewa ko na hong let yang ala professional surfer heading ti a hin tu to pe chu ai tai abar ki sina chuni so pinu Bethany yong chu na lin he yang tan tinis chu na thung ta nei amanu ni kha surfing nom ta bol lai pe ten aso be pa no a chu hongin amanu hong ko ta nei aji chu amon service ane ding hi icha chuna ma za chun anga na thei pe nen hongin ain ko te ko ma chun hong to ta nahi it's la chun mon wa choi la kho mo ben hele Bethany jong no masal he jeng nahi adi chu lam kai la cham ho ju ministry alam kai nu Sarah Hill azong ting le Elena jong aza ben nahi icha mo service ong ki khen wa chun Bethany jong room sunga ukulele anatuma la ki sa ong ki musa ki ta nahi ama yang langa ga be ni hi le Cherry Hamilton han lang Tom Hamilton anula pa chu surfing competition abol han an mu do ta ni ama jong hi chu mu phana so bite ni no ale Timothy ko ma chu hongin anula pa jan jong sei ni chu am ho jong bis langa chun anula pa ta ki dai ding in athai do ta ni abar ki sina chun Elena to Bethany jong junior portion competition adinga chung ko do lan ta ni ama ni alut ma song lan ni aloi han khat kiu ki ti pa chu ga kiu pi pa han ni announcer pa ng competitor ho ko mo chun hiti enan saitani tu chung competition a hara chu regional competition a linga jong qualify ring hi tin an sai pi ta nai surfing first round competition and chun Bethany third in Melina scan I in the Elena jo first ai ta nai hiti a anop le chu Bethany yong alung hang le jeng nai ain la pa na til khovin imata dang ge re focus bo win aban tin a bol tho ding hi tin atir khota nahi apana hilma bangin Bethany hoi ten a bol in hele chai nen ama jo first song in Melina scan hi tin Elena cho tha nong ni ta nahi itia ama first song la yang cho ha chang pa na ki pa jeng nahi an la Melina bang chu ko wa ko nin lung hang te na po do ta nahi cham kho yo phanin to ma hungin Elena ta Bethany ko ma chun Zip Crow agency pain regional competition sponsor na bot han ding hi tinong sei pi lan ne hele Elena ta Bethany ha chang pa na ki pa ki han ta na hi Elena ta Bethany bon ki zo na pe ta hanin Melina ahungin aban regional competition tinga han first hi tho ding hi tin akom lan ong sei ta na hi aban ki sina chun Bethany ju service an atn chu ong ki musa ki ta na hi Iten Sarah Hillin ki phone thu na sei na hi service aki chai chun Bethany yong Sarah comment sin amho church mission to Mexico as kong thelo ding hi aji chong hung ding competition adinga training kala angai tin hi Sarah chun no mon se la jeng ni chi chu jing ka in Bethany zo anu ko ben se ni hi le hinji chu e pi anu mo pi ham hi chu nang ki gel chula nang na chi nom lo ba ai an le hi chu nang thu ai bo wi ti pi ta ni zana hen gu thim chan Elena to Bethany chu night surfing ki to mor khomning an po do han ta na hi an la jingka hen Bethany nu Cherry chu na lung hang la yeng ta ipidinga zana na po do ding nei sei pi lo ma tin hi le Bethany na sei pi lang nei so lo ki lo ding hi na chu ka sei pi lo hi tin hi e ja hen Elena pa hen du tel le au a hen mon Bethany chu surfing training bowling in hong pui ro ta ban hi alang khana Bethany pa jong hi hospital ani surgery bowling in ki bodo ki ta nahi Bethany a hi in Elena so bi pa le ting le apa hi mong bi som thum ta ni tum jong ni surgery them ding hi ne chun ama yang hospital in achang se na chi ta nahi
alang khana che Bethany le Elena tui chunga nop ta akeo lai than pet ta hin pulo Halloween sargin when Bethany chu an eteng no khot velang pa chu lung sit na be helin ana pe ha pi ta nahi je pha chu Elena pan akhan mu do pa chu an del phin a song khol abwa re che akhot a pe bi lang pa chu tum pi ta nahi che Elena pa in Brian ko ma chu 911 call ga bowling a se ni Brian yong 911 call a ball in chu ting le thil sum chan zo se chu Bethany nu che ryong su a sei pi ta nahi Bethany pa tum yong surgery ki bowling kun ji khan hin nurse khan ong wa lo ni doctor pa ko ma chun na me chapang khat bis langa srak ning ape ni ti thu ong sei bi ta nahi it is aza chun tum yong koi ai ta dem ot tin alung a kham pan ta nahi ifa chana ma jong hung po do dek ti le doctor pa an thim be ben ken zo tin le thu kan he chen tin na sei pi thu thu nang ka te nat nang ka te ti pi ta nahi Elena te en kon zong Bethany cham ho ga ri an ko ni lam kain che ambulance o ki tu ta we nahi amhon zong ambulance chun Bethany chun an heng do ta we nahi tu min zong age su kha chu chanu a hi ti he do lo chun ama gang chala hi cha chanu we dinga chung lai do dinga ti nahi ain la ama pa da tul ho na za ada ta we nahi Bethany ang pha chum kha zo we hong khang nahi le in ko te chu apong vela na tu chu chu we nahi ichun ma na khot ga thamin lam lo pha na chun na asal he zeng nahi ichun apa in timo ko ma da tul pa ko dingin asai bi ta nahi apa zo hong lai lu nin Bethany ko ma chun lung na ta na hung kap ta nahi sam kha zo pha nin ite Elena pa zo hung wa lo ni nahi le Bethany ma ko ma chun ki pa thu na sei nahi aji chu ma da le sangin Bethany chu pe pe na ne chai ding hai ta pha chum kha yo pha da tol pa zo hung lu ni ite Bethany na hung dam do ki na ding ai sam kha da ko na sa na alai ding ai aji chu ma nu he atisan hop za khat la hop som gum lang hi ki chai a hi ta tua ama hin na la hi thil kidang momong a hi ti anu la pa ko ma chun sei ta nahi zanin zong Bethany pain Bethany ko ma chun Bible asimin chanu chu pathin tua til kho na thei thina til kho ta nahi pha chum kha zawin Bethany na pa za chu iti le surfing ka ki pathi ki dinga mati nahi le pa nong ha do lang tin ki pat ki tho tho ding a hi ti nahi pha chum kha zo hin aso pe aloi ngai pen nu Elena hong chun Bethany chu hospital man ahung bil ta nai media Bethany ang all dom khana chun am ho jang discharge na chi ta we nei ichin anu in lam ba garin apu phei na hi le ain wa chun media ho press ho na dim se jing ta nai aji chu am hon hi ti Bethany chungchang thu he azab chu tel ama ha ta pha tom khat man khom ding ati we nei ain la hi ti am lai pe ta wen apa ahung lai lunin gari chu anung tol in juting le inung lang ba ko nin gari chu tolu ta nahi jiwa ko na hin Bethany hin khu hi a asale yeng ta nahi nikhan mohon bu ane lai pe ta wen apa in hi Bethany ko ma chun inside edition ho in hi chi interview board ding na no ma ai a le khot sim tu hat kabu pi the he ti nahi hi Bethany in zong ipi aboy na amam e bol the hi the hi ti nahi Bethany in zong me yo si ama na bol the cha tang sa bol the chun ki bol in hi ama zong ni khat hospital na chin a khol ki tum na chu ga khilap tha sa ta nahi mi je ki thap tha sa chun anu in a hen mu na hi le anu cha pon be se jeng in ana ka lo ki ta nahi ni khat hi Bethany in zong sara chu ho muna ga bil ta nahi Bethany in sara mu mu chun a chunga thil su chan ho cha se na ka pi ta nahi sara in zong I pi le ma zo se pathin a phading lama go nahi na chunga kona thil pha kharung su tho tho ke nga hi tin til kho ta ni pha cham kha zowin hi chis ngaman ho ai jong sharks Bethany pe chu ahin man do ta wen hi I chun Bethany pa to men jong hung ven hin alung na chim le jingin ake pa le jingin hi ni khat hi Bethany jong bis lang in ahung in hi le aloi nu Elena cha limgi kap dinga hoi ta na ke sim chu mu hi Elena and zong Bethany mu chu da hung in limgi kap khom pi ding ong ti me hi le Bethany wa na da ta nei di surfing a zaw nom ke pha na chu na ma zong license a ding in a pa ko ma ni khat hi a khot a ke nga tho en ne le cha pa ding a sim pi ta nei apma zong apa ko me se surfing ka ki pat ki ding hi ta tin le apa en zong na chu ti sei le tin aman training pe pan ki ta nei training a pi ne hi a bol thil he jing ne hi it's about how those is so be pa no in video record about in hi
ichun ama jong pha chom kha zoven ain ko te ko ma chun ong thong ding regional competition na ka zaw ding a hi ati na hi Thanksgiving Day aman ni wem Bethany pa to me jong pathin ko ma ke pa thu na sei na hi ari chu Bethany a khol lang khat abo wangin a khol lang khat am lo wangin ala owa hing thia hing khom thia ko ina la jin ke pa thu na sei ni to tiang le Bethany nu cherry in jong ichi Elena pa ko ma chun a chanu ana hu do za la chun ke pa thu sei ki ta na hi chom kha zoven inside edition ho en zong Bethany chu a khot bu khot sim thu chu abu tu pi ta wen a hi le Bethany na ve na hi le hi ma hi surfing ka ball thelo ding a hi etin alung a hang le ajing ju ting le lung na ta in sung nang chu adel ki ta na hi ama hitia in langa thai lut phar chun anu in a zui lu nin a chanu chu ga til kho ki ta na hi hitia hen na hoi sel ju ting le hiti ta bang ma ma hi na khot am lo wa nga hen na ball theina lai na ball lo tho ding a hi lung neo hin tin til kho na ga nei na hi jo chun tom Bethany pa an zong a chanu chu regional competition ading in training be pan kita nahi is Bethany jong a ball thei chop a ball in ting le ama training ho zo si chu session in record ball of nahi aji chu hi che training zo ting le jan ting la bet ki jiwa hi che mi mon a lai ho su khil na lai ho chu su dinga he video record ball zo hi aban ki scene chun regional competition chu in hung kita be nahi hi che hen Bethany jong hi che competition ading a chun ki go do ta nahi ama hongdan hi la mo church member ho la golang khalin the Thailand ga meet the 2040 tsunami in India Ocean tsunami ato kha media ding Indonesian box an khat no koi nahi ichia hin ama ni choma ke ho zo phal honin just pa Bethany comment hongin akhur khalang ta lo ina chun consideration dingin minute nga a ke pan masaling na solid ahi ahale Bethany wa nga nom ko nahi ichun amo jong surfing competition chu angge panta bin hi Bethany in jong abor mol he jeng na hi alang khana Elena in jong Bethany apan pin za arrival no Elena chu angus mon a hi le hi chu ama chu Elena disqualify in hello ta na hi alang khana chom kha zowin Bethany jong tuin ahin le bu kinin ama abo jong surfing boat jong anabong ta na hi itia surfing boat hang bo pha chu lifeguard ho baya khat mi khat ahongin ti chen ama pa chun an podo ta nahi itia han podo do chun Bethany yang Elena chungin alung ha nge nahi ipidinga ama ding gel wa ke ding gel na ama disqualify lo jing ham tin Bethany chunga chun alung ha nge Elena chunga chun alung ha nge nahi ichun ama jong hung podo la chapang pha ben autograph lading in akom in ahung ben nahi le Bethany analung ha nge nahi tua pana surfing hin kanga de nga hetai atim gar chunga tawin na polo ta nei alang khana sherry le tum jong Bethany phunung de nga gel ne nama ni yong alung gim han he jeng an kina alo han ta nei sherry in tum ko ma Bethany chunga in nam phuin ha no be se jeng ama dan danum sanati nei ni chun tum yang za ni Bethany comment a chin ama comment nei leisi chunga na hin lai sung si a aji azi khat ni ya hing na hi na hla zi khat ma hi mi chun nga hin give up hin ong ti nei aban ki sin chun Bethany yong airport na na to ki mu na hi cha hi man saro ko ma Thailand na mission trip ma hi kong kong zau the ding ham tin na se ni saran zong na no pin hi chun Bethany chun ki tai le jeng nei ama ni chil hone hela Thailand gam gal han chun Bethany ta lung adong le jeng nei aje che hi ti tsunami na su kha mi te ho za ve nei alung se the le jeng nei adi dia la wa nu me kha ain sumi zo se hi che tsunami ja na thi gam ho thu chu azan hin le apona le jeng nei chom kha zo win ama hin chapang kha mun cha hi chapang hin tui a ki chan hin a hin la ni cha hem Bethany in surfing board kha a choi nei le chapang pa ko man chun chapang pa ko mun chun choi nei le chapang pa chun a dei le jeng ni surfing board na ki chip pi le chom kha zo win ni chapang chun tui la so I pi ham tin na thapot na phat pon nom ten Bethany chu to na ki chi nei hi chumi pi hon an mu do pharam jan ki tai thi le jeng win nei chom kha zo win sara in le si chunga he athu pi pen he ima chadang he poi ngai lu na he ho pen te ngai lu na he athu pi pen te nei ngai lu na hin ki cha jong ano do the na he ti he chun Bethany yong Thailand a ko ne ong ki le ki ta ni ai
in ong lun ne aman meal tampi na mun hi aman meal ho cho simin a hi a le mi chi mir sian dal ho chun nang Bethany ke nang mai ke mo ka kin pi pen to la ki sum pi pen to na hi atin hi mi chi aman sim do do chun ma ang kitil kho ven apa comment na chi ni hi chi ong lung ding national competition ai ka zaw ki ding ai ta atin hi la apa cha na no pai ngal jing in apa in surfing board khat a handle khat be sa ni hi chi hin naman ding hi tua panana na pino ya na len lu na ayong le chi na ki tua na khi su pai pai lo ding ai mi chi za so an zong a kham po ve za so an zong ai the he ti ve ti ni chu zo zum Bethany in zong training chu na pan pai ki ngal jing ta na hi tua training ball wang hi ama ha ke ham ball the yeng na hi beteng la lang khan na Elena chunga na lunga hi a hin la tu chung wang hin Elena to yong ki cham ki ta na hi aban ki scene chun national competition surfing competition monding chu ne thung ta bani ichia hin Bethany la ating la insumi ti ho lai mun chu abon cha no hung ta wen Bethany pa en jong nang hin tui ki nong hi he team thin hoi ta na nei hin chen he team thin pa choi ta na hin man cha ding a hi tin hoi ten thuga na nei ta na hi alang khana Melina jong Allah wa thanom ta nong ki go do ta na hi usually amo jong handball men hele Bethany chuna ball hoil he zing na hi chu semi final ge ong lungin semi final and top 5 in amin hi Bethany jong handball hoil he ki zing ni a hen la hi chi Melina pha na ding hi khat ngai na la hi hen la minute khat ho awa na hin pi jong ong kinong ta po na hi hi ti a tri ong kinon lo pha na chun am han abon chaw competitor soil sin pi kinong ki chunga ding ai ta lang khana Bethany pa to men a chanu ta sana len ta hi hane hi mi cha he them the na hi a hen man cha te ring kinep na hi alang khana amon ta tu nga lai ta win on honging in hi le Bethany a chang sena hain adang hot ma cha na bol do man ta po win hi ai la ma hi ti anal ta hen bol do wang a hin phat ana ki chai phan chun hi chi a chai na pa cha ki sim pi ta po ni apa ana lung hang le ana lung hang le jing ni an la Bethany alung han bang ka thil bol hoi nai kalung na chin nai ti an se e chuna chai na in Melina chu first ong ni ta nai an la Melina in Bethany chu ko win ama to kap adop khom pi handing in adop khom handing in se ni aji cho chai na pa ki kang pi le ama nui first a hong ding a hi ti chu Melina na se hi e chun reporter ho yong Bethany chu ko an thu do an nei ve ni cha Bethany in ama na se na chun ichi leisi chunga kahin khu ti ta bang an umzala ichi ki su to sena ka to za le mi te ngai lu la mi te lung si ka chang ni ngi chun ka chan chunga ki pa ta nge yeng na ti ni aban ki sena chun ichi Bethany in ichi surfing a ball dom ding da alai ki moina kum kin national competition in first chu ona lata na hi ichi la ya video ko na ke ball na ko na jil do thei choi a le itabang ngen the asanang ron lang ismo the thil tam pi mong le ichi ilung tu pa idel jing wal khati mu te ding ai ting le tu ni a le si chunga na hindi na hin lo na khana omme ti sumbe chaina ke gi ya lung lut ta na pharman ta na hin pian ngai je chunga ki pa thu kan